si maharsi mamuju lungsurane Resi Agung Ngastawa Purna Huti di abil Patil Ganderasu Carusane sampurna boga sane luwih rasa miwah ambunyane sane ngenyudin kayuna ya tapi nangan inabi unik raris kerayunan sami di anir Dewi Maha Raja untuk para Rabinida Sang Prabu Nadati adakal luang wah inggih Tuan cerita yang malih sampun niraris kasuwen-suwen anak anak bi sang dasirati Mapudera raris Rabinida Sang Dasrata sane pinih kaimana Sang anak matuh
swane pinih dure isir Dewi kuasa saking ide prameswarini dene Dewi Kosalya kai makan raris putaran idene Dewi Kekaya sang baratu kiati sakti dia biaguna soang barate sane kasub sakti luwihing guna Dewi asirang sumeteru ide Dewi Sumitra raris Laksmana saterugena putoran diri soang Laksmana miwah sang Satrugena puteran idene riwetun nikang puter sampune mas raris puterane punika make sami pinulung ngedong lawan tuang aco
kakumpulan punika para pandita miwah ide parando nabi paripurna sirapin nuju gepisan ide punika kapuja bino ajanan di maharaja keaturang rayunan oleh Ide Sang Prabu matuhan narana sampuni dur puteran Ide Sang Prabu winarawarangaji Raris kang mangde maurukin aji pepanahana bagawan wasiaste mengajar Ide Bagawan Wasiste sane ngurukangan niapune kering danu radenyan prapascat ering ngaji pepanahan asir winarahan swangaramu raris Ide Kaijen pewarawaraha riang astek di
sang wasiastu darmalawas ringinik pepanahan oleh ide begawan Wasista Tanja Aswiyah kalawan teanir kesarengin oleh raini dene maka tetiga prajnyeng dia kabeh wihikan ranyana derwikan ring daging panguruhi samiya wara maharshi Saluir warah ide sang mahamnia dia kabeh dan pasiase kaputamu telah semah kesami dan pegantulan sampun kau ninginnya karengat asir rikang Waluk tah ide ring jagatriya gunaman te suasile wirari luwihing guna tur susila ya diastun kantun nanoma ngana siraga
sutek resi wonten punika resi tos ning Gadia sore len tapasui raja resi Yogi Agung miwah leb ring tapu ngeraja resi suami ater ngaranir soang wiswa mitara pesengan idunia siraru sakti sang rama ide mireng indi kesaktian ide sang rama padapanir iya manane seraman idene punika rusak dening raksasi kerur karma ulih raksasa sane melaksana ngapak-apak mahyu asir rina aksi mukayunan ide mangde preside kakemit patapan yere di anyara
rame seraman idene oleh ide sang rame nadana ate sang dasirati ide sang Prabu Dasarata sirapianaran denir makar siawar ide kerauhin oleh ide sang Mahamuni luika rawuh sang Prabu Pinaran pernami ide sang Prabu sampun kerawuhinan ranate manamba siranu nganda pangrage saha mangastung kare ide mamenaka